дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори чорум. вақте ки адолатбибӣ аз хоб бедор шуд, офтоб хеле баланд шуда буд. шуои офтоб аз байни пардаи тиреза гузашта ба фарши хона гул мепартофт. аз даҳлез фишоси примус ва аз ошхона гоҳ-гоҳ қаҳқаҳаи геву олия ба гӯш мерасид. адолатбибӣ як хамёза кашиду ба назди оинаи барқаде ки дар як гӯшаи хона меистод, омада акси худро тамошо кард. дар таги чашмонаш ҳалқаҳои кабуд, ба лабонаш табассум дамид. адолатбибӣ ба ошхона даромад. мерган бо бачаҳо ношто мекард. ин адолатбибиро ҳайрон кард. шавҳараш доимо субҳидам пиёда ба МТС мерафт. имрӯз соат қариб 8:30 шудаасту вай ҳоло ҳам дар хона. мерган аз ҷояш хеста стулашро ба занаш доданӣ шуд. шин, ман ҳу вай стулро мегирам. не нишинед. адолатбибӣ аз назди шавҳараш гузашта сари Асадро ба оғӯш кашида ба сандуқи синааш зир кард. асад гумон мекард ки падару модараш ҳоло ҳам ҷангиянд, бинобар ин сарашро боло карда ба модараш меҳрубонона табассум кард. адолатбибӣ аз байни бачаҳояш Асадро бештар дӯст медошт, аммо сабабашро худаш ҳам намедонист. барои он ки фарзанди нахустин аст ё барои он ки ба падараш монанд. вале ин саҳарӣ сабаби меҳрубонии ӯ тамоман дигар буд. ба шумо дер нашуд? адолатбибӣ стулро оварда ба паҳлӯи мерган гузошту аз дил гузаронд. тамоми шаб хоб накарда бошад ҳам дар чеҳрааш аз хастагӣ осоре нест. қоқ бошад ҳам чанд дир. не, ман имрӯз мехоҳам ки ҳамаи хизматчиҳо бар ин расо соати 9 ба кор равам, табассумкунон ҷавоб дод мерган. ба ғайр аз ин ман имрӯз ҳамаи калоншавандагон бар ин бо мошин ба кор меравам. телефон кардам. мошин расо соати 10 такам 9 ҳозир мешавад. боз ба лабони адолатбибӣ табассум гул кард. вай доимо таъкид менамуд ки модоме ки давлат мошин додааст, савор шуда гаштан лозим. мошинро дигарҳо кайф карда савор шуда мегарданду шумо доимо пиёда. мошин ба номи шумою ба коми дигарон. асад хурсанд буд. модоме ки ҳардуяшон табассумкунон суҳбат доранд, оштӣ карданд. вай қошу қавоқро бад медид. вақте ки касе дар хона қошу қавоқ карда мегашт, худро нороҳат ҳис менамуд. бо роҳи пиёдагард ду зан паҳлӯ ба паҳлӯ қадам мезаданд. як нафараш қоматбаланду шона паҳн, чун мард васеъ қадам мепартояд. дигараш миёнақаду химчамиён ва қадаммониҳояш реза-резаю хиромон. мерган акнун дасташро ба зонуи шафиёр расонданӣ буд ки вай бо аломати фаҳмидам сар ҷунбонд. машина 5-6 қадам пеш гузашту тормоз хӯрда ғиҷиротзанон боз истод. мерган ба Шарофат апа ва Ҳусния бо сараш ба курсии қафо ишора кард. шинед. вай нисбат ба ин зани дар назари аввал бадқавоқ, аммо дар асл хеле меҳрубону дилсӯз эҳтироми махсусе дошт. вохӯрии нахустинашон ҳанӯз ҳам дар пеши назараш ҷилвагар буд. дар яке аз рӯзҳои тобистони соли 1937 вақте ки мерган дар кабинеташ кор карда менишаст, дар кушода шуду зани паҳлавонҷусее ворид шуд. мерган сарашро боло карда қаду қомат ва шаклу башараи меҳмонро аз назар гузаронд. қад қариб 2 метр, шонаҳо паҳн, рӯи сиёҳу сергӯшт, лунҷҳо овезон, чашмон калон-калони барҷаставу бенур ва бинияш носкаду барин. хулласи калом албастии таппа тайёр. меҳмон даст дода вохӯрдӣ карду ба таклиф мунтазир нашуда стулеро кашола карда оварду ба назди столи кории мерган гузошта ба болояш ба ҳазур нишаст ва баъд аз кисааш мактубчаеро бароварда дароз кард. ин аз Ҳалимов. мерган мактубчаро кушода хонд. мерганҷон, ин занро ба кор қабул кун. пушаймон намешавӣ. зимнан вай аз имрӯз сар карда ҳамсояи туст.
من خودم دیروز خانه авнуни سرتراش را به وی سودا کرده دادم. شوهرش 3 روز باز شفیار شعبه مطلوبات ریان ماند. هر دویشان آدمانی خیلی نغز. باز خودت میبینی. با سلام، جورت سلیم حلیموف. آره، میرگن و حلیموف چندان جوره نبودند. با وجود این وی کاتب سیوم را برای ناترسی، راست قولی و حقیقت جوییش خیلی حرمت میکرد. اینچنین نغز میدانست که حلیموف به هر آش قطیق نخواهد شد و به هر کس این خیل توصیه نخواهد داد. بنابراین میرگن به کتف وسیع پالوان که در دل به این زن چنین لقب مانده بود نظر افکنده پرسید: شما به حلیموف خویش میشوید؟ نه، فقط در کمیسریات زراعت 1 سال همراه کار کرده بودیم. برای چی شما شهر را پرتافته به اینجا کوچیدنی؟ بچه ها بسیار، معاش کم، جواب داد پالوان از کیسه‌اش 1 دانه بیلمار برآورده و به دهانش گذاشته. به میرگن این جواب پالوان و علل خصوص پاپیروسکشیش معقول نشد. اما چی علاج؟ امتیاز 6 ماه باز سربوخگالتر ندارد. کاری حساب و کتاب هم دولاب، سر و نوگش را یافته نمی شود. چخیلی که می گویند در بی امکی، خیر در بی سربوخگالتری الحال همینش هم می شود. کی کوچیده می آید؟ فردا رسا ساعت 9 به کار حاضر می شوم. این گپش به میرگن معقول شد. وی به بالای عریضه رازیگی خود را نوشت و به مصاحبش دراز کرد. به شعبه کادرها. فردا صبحدم وقتی که میرگن پیاده به سوی امتیاز روان بود، ناگاه چشمش به ماشینی بارکشی که بالایش پر از بچه بود افتاد. ماشین به نزد خانه авнуни سرتراش آمده ایستاد. از بالای آن یکی از پس دیگر 11 بچه جسته فرآمدند. بعد از کابینه ماشین خودی پالوان برآمد. میرگن از راهش برگشت. موافق رسم و تعامل سربوخگالتر را با کوچ و خانه نو تبریک کردن لازم بود. مرد قاقینه ریزه پیکر از در دیگری کابینه فرآمد و با پایش بلان ماشین را 1 تا زد و بعد به بالای آن پای مانده چابکانه جسته به بالای ماشین برآمد و از آنجا 3-4 پلاس و 6-7 کورپه نیم داشت را به زمین پرتافت. میرگن به نزد پالوان آمد. پالوان گویا 1 عمر شناس باشند به او دست داده گرم و جوشان واخوردی و احوال پرسی کرد و بعد به مردک ریزه پیکر که از بالای ماشین فرآمده به گپ آنها گوش کرده می ایستاد اشاره کرده گفت: شناس شوید، این کس پدری بچه ها. وقتی که میرگن با پدری بچه ها شناس می شد، پالوان به بچه ها که کلانیشان 17-18 و خردیشان 3-4 ساله بود اشاره کرده گفت: انا اینها بچه های ما. میرگن به اختیار پرسید: همهشان از آن شما؟ پالوان چون دخترچه صبح سرخ شد و به زمین چشم دوخت. پدری بچه ها به 2 جوانی 17-18 ساله اشاره نموده ممنونانه تبسم کرد. نه، انا این 2 نفرش را از همسایه قرض گرفتیم. میرگن بعدها فهمید که آن 2 نفر نخست فرزندان آنها دوگانیک ها حسن و حسین بودند و دده بچه ها از آنها خیلی فخر میکرده است. حلیموف در حقیقت هم آدم شناس بوده است. شرافت اپا 2 ماه شب و روز کار کرده تمام حجت های پولی و مالیوی امتیاز را به ترتیب انداخت. میرگن به طفیل این زنی خاکسار و مهنت دوست بسیار چیزها را یاد گرفت و فهمید که بوخگالتریا علم بوده است. علمی بس مرکب و سربوخگالتر شخصی بس مسئول. شرافت اپا به هیچ کس راه نمیداد که قانون و قاعده مالیوی را ویران کند، حتی به خود میرگن هم. رئیسان کلخازها او را سربوخگالتری آهنین پنجه می نامیدند. در این وقت ماشین به حولی امتیاز در آمد. در پیشگاه حولی در نزد استاخانه 1 تراکتور استزه می استاد. این میرگن را سخت حیران کرد. در چنین وقت در عین دال و ضرب کار وی را برای چی به اینجا آورده باشند؟ وی همراهانش را فراموش کرده با دستش به شفیار اشاره نمود که راست به نزد تراکتور راند. بریگادیر دسته تعمیرچیان کلی توره و صاحب تراکتور محمدقلی برلاس در سایه تراکتور پاپیراس کشیده می نشستند. میرگن جسته از ماشین فرآمد و به جای سلام با خشم پرسید:
برای چی تراکتور را به اینجا رانده آوردید؟ مگر در صحرا تعمیر کردن ممکن نبود؟ نه، جواب داد کلیتورا از جایش خسته و چنگ شیمش را افشانده. بلوک سیلیندرها کفیدگی. خیر، خودتان میدانید که بلوک سیلیندرها از چویان کفشیر کرده نمی شود. خیر، اگر کفشیر کرده نشود دیگرش را ماندن لازم؟ دیگرش نبوده است، گفت به جای بریگادیر دسته تعمیرچیان محمدقلی برلاس. سر انژینیر و سر مکانیک به امتیاز همسایه رفتند. اگر باشد از آنها یک تا قرض گرفته می بیارند. اگر نباشد چی؟ اگر در این سال و ماه یافته نتوانند چی؟ یافته نتوانند به ما چی؟ شما دیرکتر امتیاز یافته دهید؟ گفت کلیتورا. مگر هیچ علاج تعمیر کردنش نیست؟ کلیتورا شخصی بددهان، بدمست و تنبل بود. مرگن او را چندین بار در مجلس ها تنقید کرده بود و حتی یک بار کار را به سود دادنی شد، اما حسن خانوف و کشاکوف به میانه در آمده وی را از این اقدام باز داشتند. بنابراین کلیتورا مرگن را بد میدید. به جای به ماشین سوار شده کتگی کرده گشتن، در وقتش درباره قسم‌های احتیاطی فکر کردن لازم بود، گفت او با کنایه، چون که شرافت اپا، حسنیه و شفیار در پس مرگن صف کشیده به مناظره آنها گوش میکردند. وی بسیار میخواست که دیرکتور را در نزد مردم از لای گرفته باز بلای زده رسوای و شرمنده سازد. کلیتورا گمان میکرد که تیرش به نشان رسید. بنابراین ممنونانه تبسم کرده به حسنیه چشمک زد. انا دیدی؟ دیرکتورت را چه خیل باب کردم. حسنیه سوپ سرخ شده به زمین چشم دوخت و زیر لب غرنگاز زد. افتت را خاک خورد کلی حرام. مرگن اکنون پی برد که دیگرها هم مناظره آنها را گوش کرده ایستادند و سبب شکاکی کلیتورا هم محض در همین جاست. مرگن چشمش را نمراخ کرده و راست به چشمان حریفش نگریسته گویا عرض حال میکرده باشد با آواز پستک گفت: در همه افسانه ها کلها را عاقل و زیرک میگویند، اما تو از کلهای بی‌فراست بوده ای. برای چی من بی‌فراست بودیم؟ تورا سوپ سرخ شده مشتانش را گره کرد و یک قدم به پیش ماند. برای چی شما بی‌فراست نی و من؟ برای آنکه اگر تو با فراست می شدی با دیرکتورت توی من کرده نمی نشستی. به جای این خیل تعمیر کردنی تراکتور را فکر کرده می یافتی. اگر این خیل دانا باشد کنی یک فکر کرده یابید، گفت تورا اندک از جهل فرامده. تو یگان بار با بازار رفته بودی؟ به مشت تورا نگاه کرده با تمسخر پرسید مرگن. ها، از این سوالی به جای دیرکتور حیران شده و تیز تیز میشه زده جواب داد تورا. سفری قداقچی را دیدی؟ ها. چه خیل چاینک و پیاله ها را قداق کردنش را هم دیدی؟ ها. انا همان برین از دو طرف ترکش بلوک دو تایی سوراخ کرده به دو قوسک پیوند کن. آخر بلوک از چوین است، از برداروزم باز بیشتر میکفد. آخر ویبراتسیا گفتنی گپ هم هست. به جای با ماشین کتگی کرده گشتن کتاب خواندن لازم. نخواد دیرکتری امتیاز شده همین را هم ندانید. باز آتش گرفته خطاب نمود تورا. نه، این را فقط تو میدانی. فقط تو کتاب میخوانی، دیگرها همه گلو گرنگ. آرامانه جواب داد مرگن و بعد به نزد تراکتور رفته جای کفیدگی بلوک را از نظر گذراند و علاوه نمود. انا از این جایش و از این جایش دو تاگی سوراخ کرده با دو قوسک جوز کنان. اگر زیاده از یک ماه کار نکند بیا و برای من توف کن. ها، بیا و توف کن. حسنیه بسیار میترسید که دیرکتورشان و کلیتورا زنازنی خواهند کرد، چون که هر دو هم آدمی خیلی تیز بودند. نه، خیریت که دیرکتورشان وزنی کرد و کار به جنجال انجام یافت. بنابراین از این خیل انجام یافتن مباحثه خرسند شده به کلیتورا زبانش را نشان داد و به قفا برگشته به سوی بوغالتریا روان شد. شرافت اپا هم به وی پیروی نمود. گپی مرگن درست برآمد. سر انژینیر و سر مکانیک از امتیاز همسایه بلوک نو پیدا کرده نتوانستند. انیقترش بلوک بود و به آنها ندادند. بعد از یک ماه وقتی که از دوشنبه با 1000 حله و تقل دو بلوک نو یافته آوردند، تورا بلوک تراکتور محمدقل را عوض کرده گفت:
من پیشتر میرگن را برای بوین گپیش بد می دیدم. در همه جا نه زده می گشتم. لیکن اکنون اگر کسی درباره وی یگان دهان گپی گنده گوید، دهانش را در رانده می پرتایم. دهانش را در رانده می پرتایم. اگر از قولم گردم، نامم کلی تورقل نه. بله، میرگن مردکی نغز، برای آنکه چاواندازی نغز. لیکن افسوس که اسب ندارد. خیر، این هیچ گپ نه. بایتلم یک کرچه نغز زایید. 1 ساله کرده به میرگن هدیه میکنم. برای محمدقلی برلاس همه مردها به 2 گروه تقسیم می شدند. آنهایی که اسب سواری و بزکشی را دوست می دارند و آنهایی که اسب سواری و بزکشی را دوست نمی دارند. آنهایی که اسب سواری و بزکشی را دوست می دارند مرد حقیقی اند. از آنها آدمگری می براید. آنهایی که اسب سواری و بزکشی را دوست نمی دارند مرد حقیقی نیستند. از آنها آدمگری نمی براید. آنها هر دو، هم پدر و هم پسر، اسب آهنین دارند. گفت برای مزاح توره. بهترش به من هدیه کن. من 1 عمر تراکتورت را بی پول ریموند کرده می دهم. خاک بی پول ریموند می کنی. تا از تراکتورچی نیمت نرویانی از جایت نمی جنبی. چی؟ به نیمت عرقت دلت سوخت. از زهر و زقم شود خوردن گیر. باز نیمت گرفته می دهم. فقط تیزتر شو. در این وقت از قریبی ترتری موتورسیکل بلند شد. بابای نگاه کن. بابای با شوق سخنی مصاحبش را برید توره. با دستش به سوی راه اشاره کرده. اوه پدر لعنتی، از پدرش هم تیزتر می سراندی؟ مادامی که این خیل اسب آهنین دارند، کره تو را به سرشان می زنند. بهترش به من هدیه کن. هرچی هم نگویی، کره‌ام را فقط به میرگن هدیه می کنم. گفت محمدقلی برلاس گپ‌های مصاحبش را جدی پنداشته. میرگن مرد حقیقی، چاوانداز. بعد اسب دیگر و موتورسیکل دیگر. تو کیفی اسب سواری را چی میدانی؟ با تو نیمت عرق باشد و 1 کنجی رباط. انا میرگن. گپی دیگر. مانی میرگن. من تراکتورت را ریموند میکنم و در زبانی تو فقط نامی میرگن. حالا هم مزاحش را دوام میداد توره. میرگن امروز رسا ساعت 6 با ماشین به خانه اش برگشت و با این زوجهش را سخت حیران کرد. عدالت بیبی در مابین حولی در بالای کت زیر وایش که هر دو محصول دست شوهرش بودند و با وجود این مال عموم به حساب می رفتند، نشسته سوزنی می دوخت. وی شوهرش را دید و زود کاری دستش را به 1 سو گذاشته به پیشوازش برخاست. بچه ها کنی؟ پرسید میرگن بعد از سلام. اسد هو به ترترش گوش کنید. اسب آهنینش را سرانده گشته است. گیو با بچه های همسایه به آب بازی رفت. آلیه در نزد دوگانش در خانه سیمیانوف. میرگن به بالای کت برآمد و کرپچه را چارقت کرده به زیر بغلش گذاشت. بالشت بیارم؟ پرسید عدالت بیبی به لب کت نشسته. ها، 1 تا چای هم. بعد از دقیقه عدالت بیبی در 1 دست چاینک و 2 پیاله و در زیر بغل 2 بالشت برگشت. میرگن از جایش خسته کرپچه را پرتافت و بالشت ها را به زیر بغلش گذاشته باز کچ پهلو زد. زوجهش چای کشید. میرگن اکنون فهمید که امروز خیلی خسته و بیمدار شده است. شما امروز خیلی مانده شدگی برین. جنگ و آشتی دیروزه اشان را به خاطر آورده گفت با تبسم مهربانانه عدالت بیبی. به خانه درآیید و کمتر خواب کنید. وقتی خواب نیست. ساعت 8 به مهمانی می رویم. به مهمانی؟ به کجا؟ به خانه قاسم بابایویچ. به خانه قاسم بابایویچ؟ ها، به خانه قاسم بابایویچ. زنش جشن مولود داشته است. هر دویمان را دعوت کرد. اگر نبیایید سخت خفه می شوم گفت. من نمی روم. برای چی؟ هم تو. نه، نرویم نمی شود. امروز کمتر گپمان گریخت. اگر نرویم گمان می کند که من به دل گرفتم. هر چی گمان کند کردن گیرد. من نمی روم گفتم نمی روم. تمام و سلام. خودتان رفتن گیرید. به هر حال برای چی؟ مگر قاسم بابایویچ یا زنش تو را یگان وقت خفه کرده بودند؟ کسی که مرا خفه کرده تواند هنوز به دنیا نآمده است گفت عدالت بیبی
рост ба чашмони шавҳараш нигоҳ карда. бо вуҷуди он ки қавлаш чандон дуруст набуд, ӯро хафа карда буданд. сахт хафа карда буданд. онҳо зану шавҳар соли гузашта айнан дар ҳамин рӯз ба ҳамин ҷашни мавлуд рафта буданд. шавҳарашро ба назди мардҳо ва ӯро ба назди занҳо гузаронданд. баъди таому шароб, вақте ки кайфи ҳама расо шуд, соҳиб ҷашн аз ҷояш хеста ба назди Адолатбибӣ омаду аз китфонаш оғӯш кард. дугонаҷон, аз шумо як гап пурсам мумкин? онҳо чандон дугона ҳам набуданд, ҳамагӣ бори сеюм вомехӯрданд. Адолатбибӣ ҳа гуфт. барои чӣ шавҳаратон ин қадар қоқу хароб? боз ҳам ҷафстар шуда ва бо чашмони беҳаёяш ба қаъри чашмони Адолатбибӣ нигариста пурсид соҳиб ҷашн. аз ҳафта шабҳо вай бечораро хоб кардан намемонед? ҷон дугонаҷон, балотона гирам, росташро гӯед, ҳар шаб чанд бор рафта меоянд? гуфту қаҳқаҳа зад. дигар занҳо ҳам ба вай пайравӣ карданд. тфу, бешарм! Адолатбибӣ сурх шуда ба замин туф карду ба сӯи дар равон шуд, аммо хоҳарзодаи соҳиб ҷашн воқеа кана бар ин часпида гирифт. ҷонапаҷон, садқаи чашмонатон шавам, балои бачаҳотонро гирам, хафа нашавед. одати холачаам ҳамин, ҳазлу шӯхиро дӯст медоранд. ин ҳоло ҳеҷ гап не, бо мо чунон шӯхиҳо мекунанд ки гӯши одам қулф мезанад. дигар занҳо ҳам ба миёна даромаданд. худи соҳиб ҷашн ҳам узр хоста гуфт. оҳ дугонаҷоне, бо шумо шӯхӣ карда ҳам намешудааст? охир мо занҳо ҳамин хел гапҳоро гуфта диламонро шод накунем, чӣ хел шод мекунем? ва ба меҳмононаш рӯ оварду айёрона чашмак зада илова намуд. ҳамту не дугонаҳо? дугонаҳояш бо як овоз тасдиқ карданд ки ҳа, ҳамту. Адолатбибӣ ноилоҷ боз ба сари дастурхон нишаст. вай дар он шаб бо гӯши худ шунида ва бо чашми худ дида боварӣ ҳосил намуд ки қавли воқеа дуруст будааст. одати холачааш ҳамин. бо вуҷуди ин, он кудурате ки аз шӯхии беадабонаи соҳиб ҷашн дар дилаш нишаста буд, аз дилаш берун нашуд. Адолатбибӣ ин ҳодисаро ба шавҳараш нақл накард. чӣ лозим? мард мард асту зан зан. зани оқила бо ҳар гуна гапҳои майдачӯда шавҳарашро хафаю асабӣ нахоҳад кард. мерган ки аз ин гапу калоча хабар надошт, муттаҳайёрона пурсид. пас барои чӣ рафтан намехоҳӣ? ҳама бо занҳояшон мераванд. агар ман як худам танҳо равам, хуб намешавад. шумо худатон рафтан гиред, ҳеҷ гап намешавад. ё ту ҳоло ҳам аз ман хафа? бо диққат ба чашмони Адолатбибӣ нигариста пурсид мерган. охир дирӯз ҳамин қадар гуфтем, шунидем. хайр, агар росташро хоҳед, марҳамат. ман гапҳои фачу лачи онҳоро шунидан намехоҳаму вассалом. аввалан ҳамаашон худро одами зиёӣ ва ҳозиразамон метарошанд, аммо худашон ҷудо мешинанду занҳояшон ҷудо. сониян ҳам мардҳо ва ҳам занҳояшон фақат як гап доранд. фалон мардак фалон занакро фалон кард ва фалон занак фалон мардакро фалон. гӯё дар дунё ба ғайр аз ин гапи дигаре набошад. то ин хел гапҳои фачу лачро шунидан дар хона дар назди чӯҷаҳакҳоям хаппакак мешинам. ин 1000 бор беҳтар аст. ҳа, 1000 бор беҳтар. ба лабони мерган табассум дамид. барои чӣ механдед? ё гапам нодуруст? не, дуруст. пас барои чӣ механдед? Адолатбибӣ қасдан абрувонашро чин кард. барои чӯҷачаҳоям гуфтанад. писарат зангиру духтарат шӯгир шудаасту ҳоло ҳам онҳоро чӯҷача мегӯӣ. ақаллан чӯҷа ҳам не, гуфт мерган рост ба чашмони занаш нигариста. ба забонам нишаста мондааст, гуфт аз ин нигоҳи шавҳараш сурх шуда Адолатбибӣ. боз сӯзаниро ба болои зонуяш монда сӯзан задан гирифт. баъд аз дақиқае гуфт. шумо бепарво рафтан гиред. агар наравед, хуб намешавад. ман ҳам ҳамроҳатон мерафтаму ба худо ки поям намекашад. ва ногаҳ эҳсос намуд ки шавҳараш маҳин маҳин хӯррок кашида истодааст. вақте ки мерган аз хоб бедор шуд, офтоб ба ғуруб наздик мешуд. вай ба гирду атроф чашм давонд.
занаш дар қарибӣ наменамуд. гимнастёркашро кашида ба болои кат ҳаво доду ба назди водопровод рафта аз миён болояшро шуст. вақте ки қоматашро рост кард, дид ки занаш дастмол дар даст дар наздаш истодааст. чаро бедор накардӣ? пурсид Мерган аз дасти занаш дастмолро гирифта. соат қариб 9 шудааст. хайр, 9 шуда бошад чӣ? меҳмоне ки худашро ҳурмат мекунад аз вақти таъин шуда камаш 1-1.5 соат дертар меравад, гуфт барои мазоҳ Адолат бибӣ, чунки шавҳараш ин хел иззатталабиро аз бало ҳам бадтар медид ва онро яке аз нишонаҳои ақибмондагӣ ва бемаданиятӣ мешумурд. Мерган ба назди кат омада гимнастёркаашро пӯшид. Адолат бибӣ аллакай ба болои кат дастурхон густурда буд. камтар сабр кунед, ман мастоба кардам. ҳозир 1 коса мастобаи сермурчу сержурғот карда медиҳам. аввал хӯреду баъд равед. ба меҳмонӣ шикамро сер карда рав гуфтанд. вақте ки занаш мастоба овард, Мерган боз як бор кӯшиш намуд ки ӯро ба гап дарорад. не, намеравам гуфтам намеравам, бо қатъият ҷавоб дод Адолат бибӣ. аз сарам тилло резан ҳам намеравам. хайр, агар ин хел бошад, ман ҳам намеравам. ба қавли ту дар назди чӯҷачаҳоям кайф карда мешинам. не, шумо равед. ба ҳисоби ҳамроҳ кор мекунед, тез тез вохӯрда меистед, гуфт оҳиста ба оринҷи шавҳараш даст расонда Адолат бибӣ. одаташро медонед ку баъд бо ҳар баҳона хори сари роҳатон мешавад. ба қавли мардум беин ҳам шуморо чандон чашми дидан надорад. агар пурсанд ки барои чӣ занатро наовардӣ, гӯед ки бетоб шуд ё ягон баҳонаи дигар ёбед. агар ин хел давом кардан гирад, ту маро дурӯғгӯй ҳам мекунӣ, гуфт барои мазоҳ Мерган. зарур бошад, раво бошад, гуфт низ бо ҳамон оҳанг Адолат бибӣ ва аз ин гуфтааш зуд пушаймон шуд. ба хотир овард ки мардум ва аз он ҷумла худи ӯ ҳам аз ҳама хислатҳои Мерган ростқавлию ҳақиқатҷӯиашро бештар дӯст медоранд. бинобар ин гунаҳгорона илова намуд. ин аввалину охирин бор. дигар ба дурӯғгӯӣ маҷбур намекунам. худам ҳам дурӯғгӯиро аз бало ҳам бадтар мебинам. Мерган мастобаашро хӯрду ба роҳ баромад. офтоб ғуруб мекард. бо вуҷуди ин ҳаво ҳоло хеле гарм ва дам буд. чунин ба назар мерасид ки ҳаво чун пахтаи фахаи навакак аз мошини ҷин баромадагӣ овезон аст. дар он ҷунбише эҳсос карда намешуд. аз соҳили дарьё ҳанӯз ҳам доду ғиреви бачаҳо ба гӯш мерасид. чойхонаи фароғат аз одам пур буд. дар чунин гармо чойи сабзи талх аз асал ҳам гуворотар менамояд. аз пеш ҳашҳашкунон мудири амбори МТС Хошоков меомад. боз сумкаи дастияш пур. ана ҳар пагоҳӣ хӯроки чошташро ба ҳамин сумка андохта ба МТС мебарад ва бегоҳӣ ба он як мушт мех ё як шиша равғани алиф ё як шиша ранг ва агар ҳеҷ чиз пайдо карда натавонад, ягон оҳанпора ва ё хишти пухтаро андохта ба хонааш мебарад. ин хислати ӯро на танҳо Мерган, балки дигар кормандони МТС ҳам медонистанд. бинобар ин Калитура ба ӯ шӯхикунон мурчаи заҳматкаш лақаб ниҳода буд. ба Мерган ин хислати мурчаи заҳматкаш маъқул набуд. охир ҳар як одам шаъну шарафе, обрӯю эътиборе дорад. наход одам шаъну шараф ва обрӯю эътибори инсонии худро ба як мушт мех ва ё як шиша алиф фурӯшад. Мерган аввал ӯро чандин бор насиҳат кард, аммо нашуд. пӯсташ ғафс будааст. гап таъсир намекардааст. баъд қарор дод ки аз рӯи зарбулмасали дарди бадро давои бад амал хоҳад кард. бинобар ин боре вақте ки мудири амбор аз дарвоза мебаромад, сумкаашро аз дасташ зӯран кашида гирифта тафтиш намуд. аз даруни сумка як шиша алиф ва як шиша карасин баромад. Мерган дар пеши назари мардум Хошоковро аз лой гирифта балой зада расвою шарманда кард ва хост ки корашро ба суд диҳад, аммо Ҳасанхонов, Калитура ва сарагранон ба миёна даромада ӯро аз ин иқдом боз доштанд.
мерган ба наздикӣ шунид ки хошоков дар ҳама ҷо ҳасанхоновро барои тарафгириаш таъриф карда мегаштааст. балошагирам, писари одами асилда, беҳуда нагуфтанд ки ҷав кори ҷав мерӯяду гандум кори гандум. илоҳӣ ба ҳазор дарояд, агар вай намешуд, ин мергани каллапарида маро ба ягон балои ғафс гирифтор мекард. боз барои чӣ гӯед? барои як шиша алифу як шиша карасин. ҳарчӣ нагӯӣ ҳам писари Салим Сайёда, дар умраш ҳеҷ чизро надидагӣ, гӯё ин алифу карасин аз они падараш бошад. боз муовинаш ба хотираш расид. дар ҳақиқат ҳам муовинаш ана бо ҳамин хел роҳҳои авомфиребона обрӯи худро баланд карданӣ буд. дар ҳама ҷой ҳаракат менамуд ки ана бо ҳамин хел роҳҳо обрӯю эътибори худро афзун кунад. дар чунин вақтҳо барои ӯ на манфиати давлат эътиборе дошту, на манфиати халқ. фақат кор бо сулҳу салоҳ анҷом ёбад ва обрӯяш дар байни авом афзояд бас. дар ҳақиқат ҳам обрӯяш дар байни авом меафзуд. хошоков бо нимтаъзиме салом гуфту гузашта рафт. мерган ба дарвозаи Қосим Бобоевич расиду дудила шуд. хеле дер кард. шояд ба ин ҷо надаромада ба хонааш баргардад. дар ин вақт аз ҳавлии берун қаҳқаҳаи бузургхон баланд шуд. куштед ку амаки бобо, куштед. қубла Аллоҳу лаҳад не, қуллу Аллоҳу аҳад. бале аҳад, ҳу номи падари шафёри писаратон. бале худи худаш. бобо лучак чизе гуфт. боз овози бузургхон баланд шуд. не амаки бобо, аввал ҳаққамро биёред. ҳалқам қоқ шуд. аввал нимта, баъд охир арақ хӯри даҳонат ҳаром мешавад. баъд чӣ хел дуои намозро ёд медиҳӣ? шумо амаки бобо аҷаб одами сода будаед. кӣ гуфт ки аз арақ даҳони одам ҳаром мешавад? оё шумо медонед ки арақро аз чӣ тайёр мекунанд? не, аз оби чашми булбул. бале аз оби чашми булбул. агар бовар накунед, аз писаратон ё аз амакҷони ман Камолхон пурсед. ана барои ҳамин ҳам касе ки арақҷонро занад, булбулакаш хондан мегирад. ана акнун раведу ҳаққи маро биёред. алҳол мо дар давраи социализм зиндагӣ мекунем, бинобар ин ҳеҷ кас муфт кор кардан намехоҳад, хоҳ вай эшонзода бошаду хоҳ писари шумо бар ин котиби райком. агар бовар накунед, инро ҳам аз писарҷонатон пурсед. эшонзода аз давлати Қосим Бобоевич аз оби чашми булбул нимта задагӣ бар ин. бинобар ин булбулакаш хонда истодааст. аз дилгузарон мерган ва бо мушташ дарвозаро сахт куфтан гирифт. аз таги дарвоза овози Ҳасани Баққа баланд шуд. бемалол даромадан гиред, дарвоза маҳкам не. Ҳасани Баққа оташи манқалдонро тоза мекард. барои пухтани сихкабоб тайёрӣ медид. бобо лучак аз ҳавлии дарун нимта дар даст баромад. вай нимтаро ба айвонча ба назди эшонзода бурда монду, баъд ба назди мерган омада гарму ҷӯшон вохӯрдӣ кард. биёед мерган бой, биёед, ин қадар ҳаял кардед. хона гармӣ кард. ҷураҳотон ба лаби дарьё ба ҳавохӯрӣ рафтанд. ба қарибӣ мебиёянд. дар ҳавлии дарун аз мардҳо танҳо эшони Камолхону мулло Турдиқул. агар хоҳед ба ин айвонча марҳамат фармоед, камтар бо ману эшонзода чақчақ кунед. метавон гуфт ки бобо лучак одами хушбахт аст, чунки дар дунё ягон то душман надошт. вай аз ҳамаи аҳли башар танҳо мерганро андаке бад медид ва ин ҳам барои писари кенҷааш Қосимҷони Райкум. бобо лучак аз эшони Камолхон ва дигар калоншавандагони райён борҳо шунида буд ки дар тамоми райён ягона одаме ки гапи Қосим Бобоевичро гардонда ба даҳонаш зада метавонад, ин писари Салим Сайёди Кошонагӣ мерган аст. агар замона дигар мебуд, бобо лучак ягон чизро баҳона карда ин мардаки қоқшоли сиёҳи берӯйро ҳатман ба зери зарбаи мушту калтак мекашид. охир ӯро на танҳо бобо лучак,
балки як вақтҳо бо болучаки мушзӯр ҳам мегуфтанд ку. аммо ҳоло замона дигар. вай падари қосимҷони райкум. бинобар ин бояд душманашро бо шакар кушад. бале, бо шакар, бо гапи нағз. вай ҳам бояд писараш бар ин сипоҳ шавад. аммо ин сипоҳии сабилмондааш кори осон набудааст. дилатро гургҳо тала мекунанду ту бояд табассум кунӣ. ман даромада янгаро як муборакбод мекунаму баъд ба назди шумо меоям, гуфт Мирган аз лутфи боболучак хурсанд шуда. ҳа марҳамат марҳамат. Мирган дарвозаи ҳавлии дарунро кушод. ҳамин ки ба ҳавлии дарун қадам гузошт, чашмаш ба Воқеаву Ҳасанхонов афтод. воқеа бо шохи ёс ба dastoни ба пешёзондаи Ҳасанхонов мезад. имуред шумо бар ин подшоҳ. онҳо шарфаи пои Мирганро шунида ба қафо баргаштанду андаке сурх шуданд. воқеа аз дур бо нимтаъзиме салом дод. Ҳасанхонов ду-се қадам ба пеш монда бо директораш вохӯрдӣ кард. биёед Мирган Салимович, биёед. чашмамон ба роҳатон канда шуд ку? ман ба хона намедароям. соҳибҷашнро як табрик мекунаму меравам, гуфт Мирган бо абрувони чин. барои чӣ? ҳайрон шуд Ҳасанхонов ва камтар фикр карда истоду пешонияшро чин карда пурсид. барои мулло Турдиқул? барои мулло Турдиқул. одами бо фаросат ба ҷое ки вай ҳаст маро даъват намекунад. баъд масҷид ҷои он тухин чизҳо нест. хонаи котиби якум ҳам ҷои мулло Турдиқул бар ин палидҳо нест. охир мулло Турдиқул ба соҳибҷашн додархон мешаванд. охир раҳмати амаки Акмал ӯро дар ҳузури одамон ба худ писархон карда гирифта буд. ман намедонам ки мулло Турдиқул ба соҳибҷашн додархон мешаванд ё чизи дигар. ҳамин қадар медонам ки хонаи котиби якум ҷои ӯ нест. ҷумлаи якуми Мирган ба Ҳасанхонов хеле сахт расид. дар байни авом мишмиш буд ки муносибати соҳибҷашну мулло Турдиқул аз муносибати додархондию хоҳархондӣ бештар ба чизи дигаре монанд аст. ин мишмиш ба гӯши Ҳасанхонов ҳам расида буд, аммо Мирган аз ин хел гапҳо хабаре надошт. ин мардаки ҷоҳили якрав холаи занам ва ба ҳамин тариқ маро ҳам таҳқир кард. бинобар ин ӯро нармакак ва маданӣ боб кардан лозим, аз дил гузаронд Ҳасанхонов. вай хеле фикр карда истод, аммо дар майнааш фикри дурусте пайдо намешуд. агар бемалол бошад, рафта ба соҳибҷашн гӯед ки яксари қадам ба ин ҷо бароянд, илтимос намуд Мирган. ман хабар мекунам, гуфт воқеа ба сӯи хона равон шуда. шумо Рафиқ Салимов одами хеле сангдил ва мутаассиб будаед. охир бечораи мулло Турдиқул ба шумо чӣ бадӣ кард? чаро ӯро ин қадар бад мебинед? чаро ин қадар таассуб мекунед? таассуб чизи хуб нест. бузургони мо меҳр меафзояд, таассуб меафзояд гуфтанд. фаҳмидед? таассуб мезояд, такрор кард Ҳасанхонов гапи дигаре наёфта. зояд зойдан гирад. ба шумо чӣ? ман каллаи як таассубро дукафон кардам. дукафон. боз зояд, боз дукафон мекунам. шунидед? боз дукафон мекунам. боз дукафон. ранги рӯи Мирган канд. аз гандумгунӣ ба зарчаи хокӣ табдил ёфт. чашмонаш аз хонаашон баромада фирфир чарх мезаданд. Ҳасанхонов ин авзои Мирганро дида тарсид. бинобар ин бо оҳанги нарм ва гилаомез гуфт: обо Мирган Салимович, бо шумо гап зада ҳам намешудааст. шумо гумон мекунед ки дар ин мавзӯъ гап задан ба ман маъқул? ҳаргиз. аммо чӣ илоҷ? мулло Турдиқул аз ҷонам сер кард. қариб ҳар рӯз илтимос мекунад ки ман ӯро бо шумо ошти диҳам. мо фарзанди як диёрем мегӯяд, аммо 12 сол боз ҷангӣ. Мирган хунии ман бошад ҳам ман кайҳо аз гуноҳаш гузаштам мегӯяд. қосим бобоевич ҳам имрӯз бо шумо дар ин мавзӯъ суҳбат карданӣ буданд. хайр, ҳамин қадар гуфтему шунидем бас.
акнун раведу соҳиб ҷашнро ҷер зада ба ин ҷо оред, гуфт бо оҳанги амр Мерган. дар ин вақт худи соҳиб ҷашн табассумкунон аз хона баромад. салом Мерган ҷон, барои чӣ дугонаамро наовардед? Он кас бетоб? афсӯс, афсӯс, ин дафъа ҳамаро якҷоя шинондем. агар он кас мешуданд хеле хурсанд мешуданд. киноя кард соҳиб ҷашн ва баъд андаке ваҷоҳати ҳарду мардро мушоҳида карду бо оҳанги мушаввашона пурсид: барои чӣ аз қошу қавоқатон барфу борон меборад? ё гапатон гурехт? дар чунин рӯз, дар рӯзи таваллуди ман? дар бораи чӣ ин қадар баҳс мекардед? Мерган дид ки ҷоғи соҳиб ҷашн тафсида истодааст. бинобар ин тӯҳфаашро ба болои дасти ӯ гузошта бо оҳанги ҳазломез гуфт: аз самими қалб табрик мекунам. ӯ агар дар хотир дошта бошед, боре гуфта будед ки мо ҳамсолем. ман ба ягон мард ба чанд даромадани шуморо намегӯям. шумо ҳам ба ягон зан ба чанд даромадани маро нагӯед. шумо ҳоло духтарчаи нав ба 18 даромадагӣ барин. шумо чӣ? ҳозир ҷавобӣ карданӣ шуд соҳиб ҷашн. ман як йигите аз шумо 1-2 сол калонтар барин. хуш боварӣ дорам ки бо Қосим Бобоевич ба 1000 медароед ва ба ҳама мақсаду муродатон мерасед. акнун маро маъзур доред. мехоҳам ки ба назди амаки бобо рафта камтар суҳбат кунам. суҳбати чунин мӯйсафедон ғанимат. чӣ гуфтед? бале, лутф фармудед Мерган Салимович, лутф, ҷавоб дод ба ҷои соҳиб ҷашн Ҳасанхонов, чунки бо ин оҳанг бо холаи занаш суҳбат кардани Мерган ба ӯ маъқул набуд. Мерган бо нимтаъзиме хайрухуш карду ба сӯи ҳавлӣ берун равон шуд. мардаки нағз, ростқавл ва покиза, ба паси ӯ нигоҳ карда гуфт бо хаёли соҳиб ҷашн. Ҳасанхонов ҳайрон буд. ин гапро на танҳо аз забони холаи занаш, балки аз забони бисёр занҳои дигар ҳам шунида буд. куҷои вай ба онҳо маъқул? қоқу хароб, сиб сиёҳ, баддаҳон, гандагап. ва доимо аз қошу қавоқаш барфу борон меборад ва аз забонаш заҳр. Ҳасанхонов хост ки ба рӯи мусоҳибаш нигоҳ карда таъсири суханҳояшро фаҳмад, аммо дид ки ҷояш холист. вай аллакай ба хона ба назди меҳмонҳояш рафта буд. Мерган ба ҳавлӣ берун баромаду сонияе боз истода ба атроф як чашм давонд ва бузургхонро ки ҳоло ҳам дар айвончаи меҳмонхона менишаст, дида ба сӯяш равон шуд. бузургхон аз ҷояш хисту хиҷолатмандона табассум намуда вохӯрдӣ ва аҳволпурсӣ кард. мазмун метарсид ки Мерган ба ӯ боз панду андарс хоҳад хонд. имрӯз димоғи бузургхон хеле чоқ буд. маҳбубааш баъди шавҳар карданаш бори аввал ба саломаш алейк гирифт ва аҳволпурсӣ кард. бузургхон чашми боболучакро ки дар ҳамин қарибиҳо палмида мегашт, хато карда ба дасти маҳбубааш мактубчаеро ки пешакӣ тайёр карда буд часпонд. дар ин мактуб аз бадаҳдию сустмеҳрии маҳбубааш ва ғаму андӯҳи ҷонфарсои ҳиҷрон басе сафсата хонда буд. бузургхон ҳеҷ боварӣ надошт ки бо ин мактубча дили маҳбубаашро нарм хоҳад кард, чунки дар 2 соли охир зиёда аз 100 то ин хел мактуб навишта ба воситаи духтарчаи Мерган ба маҳбубааш фиристода буд. аммо қосидаш доим як ҷавоб меовард: хонданду хандиданду дарронданду партофтанд. аммо ин дафъа мактубро ба кисааш андохта, чун дар айёми духтариаш андаке сурх шуда ва ба замин чашм духта, ғайри чашмдошти бузургхон пичирос зад. пас фардо баъди нишастани маҳтоб ба хона биёед. ва бо ин сари бузургхонро ба осмон расонд. ана сабаби шодиву хурсандӣ ва бо ҳазлу шӯхӣ ва бо болучак дуои намозёд доданаш ҳам дар ҳамин буд. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 4.